Torana torana sau na yabusa na waibuta. Dona toranga do churandai na torana kono. Wa na wali to manda ni to me weekend ba kichiko. Dona bingare ba banua. Na nomdo chiko talanga na singendai. Dina ni lagalang baka na kena itukutuku na kena ba komai. Yo sa na wali nindo ti kora. Na bukungan ni nondo to me bibusa ki to manda. Na genge maya. Ya sa wabi na talaga niya sa tuban itu na itubutubo ni lakala karena kaya may wangi may nalakala ke na kito sa wabi bita sa rakali mo na kaya na laka na way na bikorkor okla na bita na ambag sa gimong baka sinitulo ko sa na bingkarat yun na una ya sa naluri talsuga ni me rodi ba ungiti bertu na tamban nila bos ya na Ministry of Finance mendo wali utang me na kena vai lapota kena vivator ta bang we bulata ni ndana kila chu na we kesang na we na leng nonda matabubale warna ngone buli na bulu pa matabubale na libuna ka ndina ni chu talanga ngande ngun sal ya sa bambi te sar wali libuna wai sa wala ni wai ko en rondo chu me na kena me wai sar sa batal ngai ko talanga na nito sa to singo dona banding di kita lah laga tunggu ibiti membaleta juga na sistem sa na isoni wa ya na bi korkor na nonda kor na tigu na tonda ni bi kor ba bala ni na so komuni maya sa nang giraro na kenan do tuban na laga membaleta so lenga bimbi sar yo so sini lenga leusar menang do tuban ilu ko sar bimbi to kai Yoba na talabi kemdo na namdo bitoko ni chuko berna roto na may lakalakati na water authority bimbital nga na kenando chuko na committee ni bikorkoro kwa ukira chuko kemdo na turang me bimbita kita nga na tikina na committee ni wai mertondo rele chuko na kena basar sabata kina so ni wai butala kena kenando lura me kuni basa musamuta kina wai kena do marro itala na kena ngala kwa sandari de tingo balete ni sini la rata nga chutala na kena iso bagay labo yo sa ni rede tingo na la ni ministry sandando no me bambita ki ko na bono ko sang tugin na wai so na bono sang sartunga ni nronro tumai so me bono le so na bikorkor ra sartueni yo kuatra mena ngai lurai mai me ngai baka binakataki bembala te chukuna mundo wai ke wambuta ni kena iso baka labo ndona ndrau bitsobulkan duana undulu 171,000 kona wika kwa ya ngare talaki na kena baka binakataki na setangi si mendebu wata dorti nduna wat ki rani tawan wasang bulu kali menondol na lita 45,000 liters kena banda borna pai polom ni kor kena ba bambir na ipamu ni wai sola yo gua ba ka chu na dolan ba bala na pilot na sola ba kabu chu na na pamu ni wai sola na lori na kena di ba kingo ke sona lenga itu rani ke tu na ba na kata talanga misalnya ngai taritar ngai nabi koro para sudu cuma ipana wai ko laulum ninggele na ground water kata ngai libu na pamono na engine ni diesel kisaran di bisu tagi tolo kaya asanan dona kabina kan balet ini yo sana sini barare ipana wana wai me wai tana indini na Ibida talnaka ngara bichugo lo mani ministry bakantu sari di chugo beletana ngunisal iyo ketu sa reda talchunga na Fiji Road Authority so na pun wasini ngara butumai yo sa ndo talangana umaila busa chugo menanga ngara bitalanga mena nonda ngunisal na tunda ni bi korlele rural roads batalaki na kwesya mabana nonda bi korkor na community roads adan chugo babalai belete ni ketomere ni sama ibakai rembiu tunga sali leng kasar wili talaki na munisal radur na wikor ni buli
Ya bita na puno misana luri tal chungaen. Yo saba bin minakenta ini samai lakarona bingkara bingo. Ubamba ni wakani satu gunu cuko. Sana kota talama iwi kemdo na katang kita nimbula binak. Bala talanga lagi ni we do kota talama na bita nambara. Na typhoid matakali mbala pa ya. Bonita kan indo sa adula. Kisa mena kumena roto na tamaniel me sa ngewa bucu na dula ni typhoid talanga. Yo rere so mbanga pun ko ya bikin namati aku rodula tiku. Yo na ukla ni bulan do tanga sentang on lalai. Sentang ke kelas indom ba kelas urue. Ile besar rodula. Yo komba na bidana kauna numai wase juga ndai. Osa wanu ni bina ni ana namundu sasanga taleso na biwator ta kita ni kor bidana ka kumena nonda tu mai sota na nugongge mai na ulome mbalata chugo na somba kana bakatutu ni sora bia ba permit chugo ni taxi se minibus ngi kira to mundu ngi warna to na keni tuku ni sana kadi baki klana lo machumba ni ono se wal na malaung mbalata ni bidana lawa me bisota ndo ko na kana do volte kina permit dona kami luri sarcunga na langge tu weekend ni tu ke lu weekend da toranga na permit tu cunga rabul takatale ke tu sanda bia taro juga ambata sini kini na kina permit ya kini na ki mo ranyo di bakana mo bisnis ba taxi se minibus marano ngarra ba kina no mo matabu vale se no mo dau kina lotu na banua se na sasanga taleso ko narani patu taro takita juga 6 bulan. Kumbaka nono mo may biyosi to kina singenday yana buguni nono to may sota satu baru talaga namaten tu mena geng karabatan juga ni sona bibator takita kilo menentu yabu sabatala kina na nono to bikor wala kato ike ubambutan away talaga nono mena luri talaga berutu ya mena gay luri juga ni na lomani bidana bulan na tingmengo na kiana kalan cuma kana scoping kona lakalakan do dormi ngarabi wata kena kiana dike mena kiana iso ba kay labo dumay chuna turang may dotongan ng ulaw lagalagan na singandai bababi na talabi kim do na namdo binigo mina genge molmolum gay tumay wa matentu mena ministry sa banu ni benakatiko yana kiana ngarabi chuna Vika mbalete somba tanong tu koro batala kin vanua kina lut. Naka bakaliw.